Esisianakinak keza limnete nu kotomo interview la jai kina kede da rata ni television group neda tata matari kesi ai dules na de jai pas pielo ipula ut. Wandera Ivan ngezda mwalimu losa Apollo Kagwa School Kitinta le campus loda erailo amina ai setting anene ai ngito nakayu ne koraida ediopelo duchu amina ai toloma ngito nakapas pielo ipula ut. Ivan ngeza balebe akapana kinchuti kanuka pielo yi ngesida edol chuta geonu adoketa itno kwa parabonato nasare abarada ngesebe polo ko chuti nu ikokwaje nai wadiki ashoma kadam spelling sarabonatim poneli wadika erakida ngesebe pas pielo yi nesdam alachu kauria nutu ponedalo elosia ngitongini kanuda ngara kinidwe kadi mwalimun abu isharam ki vision group kanwa ina kingesi arereng nam aisi kara kechoa neja sisomelo ilwa kwa kere abuda ngesi ikenya kam arabo itepese na uria kam ainebe sinyiko kineteke sidwe kechem amoacho akwa natanam. Preparation for PLE, like I've said, starts from the day the child enters school because PLE does not test the knowledge only, but PLE tests the abilities, the skills the child has acquired, only that they are transcribed through writing. So PLE tests handwriting, which actually starts from nursery section. PLE tests spellings and so on, reading. All those are skills that are at the grassroots of the education life of a child. Then when we come to the concepts, PLE starts from P1. P2 questions are brought at P7 level. P3 questions up to P7. That's why I say PLE preparation starts the day the child enters school. Boye Peter loda rai mwalimu loka science ko Aga Education Center ngezda ediope bobolo amina toloma ngito na kapas pielo ipula u Peter lo ngesidam abui keun anyona doketa na grade 3 mwalimu ito na domunu degree kem ebala ngesebe abungeso nyou ko somelo lokaliro primary school teachers college alo zagel na Esisianakini Aga Education Center. Sharam kitinges ni vision kanwa ngito na kapas pielo ipula ut aina pedala no ebala ngesibe eloskitele chutake na shoman kwa Uganda abuda ngesi olimo kitunga ibe itunga ngunu di tolometa ngito na keze sekuta ikosomera lo Apollo ko chuti luda eminasike chedwa tubenen Apollo ke mameswaki keza itubu Loda yaiti i project sara bai na peta nguni tegelikina ko vision group Sydney Miriam babanga ngesabui i tijeni kini it ashema kalwe Luka ni vision ebe eponyo do kwana itolomo pas pielo ipula utu kangoli ngesete na isabiti abuda ngesi tijeni kitunga chuta jokebem ai ngitona ngesidam erai na chuti tetenari ta jokan kora los kinetebem ai tutubidwe kotomam shisha na kwana arabonati national curriculum. No, yagala wondo